Minista wa Kithomo Meru Daktari Esther Rukunga na umirite na kwariria kithomo kia Ecde kiria arimu baba bakwirigirwa kugunika na mutatajo mweru jwa mari amwana na gukundwo churu. Esther Nkuruki nugite ibakwagirithia kithomo giki gukurukira thirikari ya county. Lero kira kithiritwe kina harimo ba Ecde kuma thirikari ya county Meru mono ki mutaratara umurutire ngwina kana scheme of service indi no kinyete muthia nyuma ya thirikari ya county no kumba kuigwa baba nengerete barwa chebora muntu akari aria kuringanira na kithomo giake na rindeto kuringanira na minister wa mantu megena kithomo thirikari ya county ya Meru no Daktari Esther Rukunga. This time arimo ipakuwirwa, they have something to smile at. No to kintu kira batura abairira iria na pathe taira ikintu kimwe kitawa scheme of service na kiu ikyo His Excellency Governor Mutuma ambirire as waziri wa education eto karendi with your officers bone mantu ya wari mu batura bawa ya scheme of service bo ya tengeneza na arimo pamphlet ya kusmile ankuire. In fact, they are now smiling. Not last week, iturabanikere letters cha scheme of service. Rukunga kagitani waku ariuga mutaratara wa kwandika arimo ba Ecde mwankiragu ibambirite wito interview kenda bakathi na mbere na kuyire twanya to arimo bara bethiritwe bakinyia bonene kirira cibibi county ya Meru. Arimo betu iturandi bataisite twanya twina shortages of teachers baba ingi muno. But kulingana na county finances ikari toteke andika ponte no to kweskuru more than 20 iteki nya mwalimu Ecde wandiki county government of Meru iwicho to ya first priority kwe chukuru chena arimo ba county lakini chena ritwa baba ingi muno. Right now the Public Service Board need a the short listing ya arimo babet interview this week na next week omuntu kuringa tantu ko ira interview so arimo beto para pakande kwa anko request ete iburutire ana babeto ngwe awunyo itarimo biuma nara kinyamo taratara wa kurugira twana tutu twa Ecde ochoro chukuru kinyamo kwa zero yo kuwa kagita kwa konde kwa mberia ndio wana baba kamberia kurugero ochoro chukuru. A feeding program that this time we are at procurement or procuring stage. Everything is in order. Now everything is ready. We are now at procurement stage. Go, it can be ready anytime. Kiri reporter ndo chia weru mbeta wa John Ndega.